Abahat. Teh yo ocul lelajeng ya. Ampung bedangin reh. Gentos ra keluman. Ya ki mentepak pentang. Takut tak amunyi sabun. Cah beda kaki hat. Ya re, lemari tekuk aki gelu. Kok cukup mie. Cok rumah tepak pentang cah habis. Makamu kan rajin lah. Ki pengen beri pe. Torot apa? Kok cukup mie, tak geduk lah. Aduh. Macam beda kaki kami hat. Cing kok mau keluar 2 liter mah. Kumayu. Ciel tak ada re angin mah. Saking kaki sabit hat. Tak sampai ocol aja kan bunda jadi. Altino colaku boy mayu. Sabe. Mulia. Iya. Uh. Kaki man. Ada apa kaki hat? Tahu man. Gelak mulen kucul aja kan. Pas ngandri kok man. Aduh. Panas sih hat. Gula man. Aduh. Kemahat. Ani ya jelek. Benih jadi ya man. Iya man. Aduh. Malas deh juga kaki hat. Ada apa kaki hat? Tak tahu man. Gak betul tambah sakit kaki man. So aku tambah berat man. Berat-berat ada remah hat. Tak tahu man. Ini juga aja. Aku nyarakin tuh kontak. Man. 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 Pocong man. Pocong man. Man. Kamu pada pocong hat. Hari man, hiburan man. Ya tak ada apa. Ini ada apa teh dong kaki? Ini kok mulai yo? Cuma man. Kamu temu laku hat. Demma teh. Ya apa nak gelu ya kopi reh? Lah cong, sekelangkong. Ya nyari dukun. Siapa sake? Mihat ro pas tak jaga sekali. Pola pada dukun sakte. Badah, emor lateng pada dukun sakte. Abu mai cong, cak pas juk toju. Ayo, tinggal ajakin lo. Insun mataku mata ajikul aji nomu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa jo? Contoh kedukun emang ucap assalamualaikum. Tak masuk. Dan kita beri solihin rote. Manusia dianjurkan ngolok salam pada muslimah. Sakti dukun muslim. Iya bola. Abi jauh. Reken dukun sanggup pada bani muslim. Pada muslim. Sabin amat san rasanan yang luar. Mun parlo masuk. Aku. Sakti ongko dukunnya jauh. Lah buka TV.
Beda apa, Cok? Nah terakhir iya bah, bulan kan kau tanya dukon, tapi kau ya terakhir dan nak. Parlo apa, Cok? Deh iya bah, beri sengkok bitang ganceng ngocol aja ngan. Mulai lu sakit kapi tak jaga sekali. Aku kan kening berit. Siapa nyaman, Cok? Mihat banyak mana. Dan pas na lu, kaya Cok gak bisa kok. Iya bah. Lah, Cok. Kancan ka kira kening berit. Kening berit di mana bah? Temur sekolahan. Badi jalan rosak ya. Kita tahu bah. Iya bah deh bah. Ngarau mun 20 tahun, pemerintah tak tepat sekali. Jalan ribu segami. Jalan rotorot rosak beri ya. Kancan ka kening berit na iya. Badi kabungkan raja. Temur jalan ji, Cok. Berdebuk sobuk nih bah. Ya iya, Cok. Apa bah? Jajan pasar Cok Peto. Kopi. Dan lebih penting syarat dia marlong. Apa sih bah? Rokok Marlboro pulong. Cok setan sampai kek rokok. Iya mentera beres, Cok. Iya bah. Tino bahasa kelangkung ya. Ya iya. Kok mulai ya? Tino kok mulai lagi bah? Nantos na lu, Cok. Apa bah? Ada salam ya. Berarti kencing lebih beres bah. Ketika roy sawari oca. Cok tak kok tak beres bah. Lah mulai. Oh lari jong gak bukan jeraja. Mau rembong kan? Ayo. Ayo sahabat deh. Abang aku boleh senyabak cong. Tahu jangan kagan dia pengetahuan. Karena Injak kelupa itu kan. Abelah jong lu doa. Carita na kening berit, bu sabu na minta becik. Sabe nang tempat sengit, adia kelakuan musyrik. Juk kacau. Suruh doanya nih. Apa roh? Masa bocor? Aku nakut deh. Abu bubur. Kenten lu teh, kita mar teh. Ayo teh, mar teh. Apa nama? wow. Nyaman nang kurap dari tidukon. Cek iya rokok bi kopi bi jajan beri setengah terakin. Lemak. Iya boleh. Nyaman nungku Marlboro mo. Sila abi tak rokok Marlboro. Sampai mulai ber. Dermahat oleh pendenan ya. Empat kun man. Bentar tak saringan malam man. Iya, tak langsung pas beres. Ingat jihad oleh nah.
Ada copir tanpa sebab. Apa saya taman kakek? Kalau tombo boleh ke kakek. Mangkan mena kemiri cak ban seromban. Ke dengaki menoreng ngocak dia. Iraman. Kalau orang sakit bah korok mikir. Iya boleh hat. Jin, menusah, tombuan, ari malu pengiran kapihat. Beda nah tombuan, malai bisa menjadi kejemperan. Ben beda nah jin, malai kita ada tahu kelakuan coba becek nah, saya larang pengiran nah. Ah lak ben ada tak cukup pada menusan hat. Makai kejin ben tombuan daripada. Aku cong, kakek mak tahu deh iya. Kok makin hari alumni pun duk teh. Tak langkong searah bumi dina. Cengkok sepora nah. Engkau agami ben seroben. Enje engkau ambuh. Tak agami ben seroben boleh. Ulun kolek juga kapi. Udah. Pocong. Seboran cong. Ada jalan lima beriti. Bentar dek setan minta apa? Aji cuma menusan sekorang parta aja dek pangeran. Iya. Jadi ngaki orang ngucak re. Engkau tak minta apa-apa. Cuma situng. Jalan tu becek aki. Cok di tahun di busagami sampai setia. Jalan eroto sakbri. Kakek mak minta kang kok cong. Aji urus nak lebun nah. Cok minta kang kok. Jalan di pos kabupaten. Tu ke sebupati. Pas dana desan kelebon ke be becek jalan. Ya tak ada menda. Maki pocong pada tahu kia. Kau bisa dana desa. Hilang kok mulia. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap lah cong. Mayu. Ada pelanyu. तू इबादत तू मोहब्बत तू मेरी ख्वाहिशों का सिला जिंदगी की वो खुशी तू जिसको तलाशा है मैंने सदा तू ही वो